Khonjeliwe, uyawakhumbula yini emavili athi yingci umhlaba nawusekhona, kuhlanyela nekuvuna, kucanza nekushisa, lihlobo nebusika, imini nebusuku kungeke kuncamuke. Lawo mava akhulunywa uNkulunkulu wenta sivumelwano le emuva naNowa. Kepha lesivumelwano nyalo siphila ngaphasi kwako, ngoba uNkulunkulu wathi angeke kuncamuke. Kunetintfo latimisile uNkulunkulu letingeke tiphazamiswe. Noma kungaba nemihlangano, kuhlangana emaveli amakhulu, kube netikhali, kube netimali, ngeke kugucule timiso noma tethembiso noma sivumelwano saNkulunkulu. Nasi isinkwa selusuku sakavuka udle. Asisithole encwadzini yaJohane esahluko 11. Sicale kufunza kuvesi 5. Jesu abebathanza boMarta naThadzewabo kanye naLazaro. Ngakho-ke wathi kube eve kuthi uyagula, wachubeka wahlala emalanga lamabili lapho abekhona. Ngingakachubeki isihlobo sami, ngazi ukuthi lolu thando lwaJesu alubonakali, ngoba phela sewuvile ukuthi Marta lona lamthandzako, lo Lazaro lamthandzako uyagula, Marta uyagulelwa. Phela bewungacabanga ukuthi masathole umlayeto Jesu sesibikile ngemkhuleko, bewungacabanga ukuthi utawugijima ende lesihlobo sakhe sibe ngunumber 1. Kepha Jesu uyachubeka uyahlala. Angiyati imicabango kuMarta naMaria ukuthi beyithini ngaJesu. Kumbe bebacabanga ukuthi hayi kusho ukuthi akasithandzi. Nkosi yami, angathi yesihlobo sami, angathi ukala ngani wena kuthi makwendeka lokhu nalokhu kusho ukuthi Jesu uyakuthanda. Angathi ngesikhathi kuphela emalanga angabonakali akunaka kuthi ubese ucabangani. Kepha ngicela sibone ukuthi noma angagijimanga Jesu, kepha wakhadimliswa uNkulunkulu ekugcineni. Noma Jesu kwaba ngazuthi akeva, akanaki, akathumeli imlayeto, nanekuthi ngisetawuhlala, ngisebhizi ngalokunye. Kepha wathi mayisukumela indzaba, sashintsha story, ngoba liwashi lasezulwini alifani neliwashi lethu lasemhlabeni. Lo verse 7 uthi emva kwalokho wathi kubafundzi bakhe asibuyele eJudiya. Ake uve indzaba ebafundzi verse 11. Bafundzi bakhe bathi, Mfundisi, khona nyalo emaJuda abesanda kufuna kukugcoba ngematshe, kepha wena usafuna kubuyela khona nanyalo. Nangu umlayeto waJesu uthi kubafundzi bakhe sesibuyele eJerusalema. Banetizathu bafundzi tekungabuyela eJerusalema. Banekuconza mabahlanganisa tintfo bafundzi base not right time. Akusiso isikhathi lesifanele ukuthi kubuyelwe eJerusalema, kubuyelwe kaJudiya. Jesu uthi nyalo sesikhathi akubuyelwe khona. Kukhona tikhatsi la ubamba tidzinzi khona ngekuconza kwakho kuthi cha lokhu ngeke ngikhone kukwenta nyalo. Kunetikhatsi la uphikisana nelivi khona kube ngathi sewati kangcono kunemdali wakho. Kepha uma athi akubuyelwe, akwendiwe, kukhona inkantimimulo uNkulunkulu afuna kuyikhombisa. Kwakho nami kwangathi bekungaba lula kubuyela esentweni, kubuyela endveni, kubuyela esincumeni. uNkulunkulu lafuna sisithathe, noma ngabe besisibeke eceleni, noma ngabe bawuthi lo usowakwenda watsinwa. Kepha kwangathi kumhlonipha ngula kutawubonakala inkantimulo yakhe khona, hayi etizathwini tethu
kepha la athi buyela khona uNkulunkulu, buyela ngoba utawukhadimuliswa Jesu. Amen.